Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana buri wese Imana ikumira umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye hari kumvikana imirwano ikomeye mu burasirazuba bwa Kongo nyuma y'uko M23 ivuye mu bice bitandukanye bya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'abakurikiranira hafi iby'urugamba bemeza ko M23 bwa mbere yavuze ku mpamvu yarekuye ibice byayo ndetse no mu mujyi wa Goma bikavuga ko M23 yitegura kuva muri ibi bice. M23 rero yarekuye igice gikomeye cyane cyegereye Rubero ndetse na Rubero muri rusange. Ibi ni ibice by'ingenzi kandi byagiye bigaragaza icyo twakwita imbaraga zijyanye n'amabuye y'agaciro muri aka gace. Rero kakaba ingabo za M23 zamaze kwidekarara ko zakarekuye. Abenshi bavuga ko biteye ubwoba kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse benshi bemeza ko ari ugutsindwa gukomeye. Abakunzi babo bakomeje kuvuga ko bababajwe n'uburyo M23 ikomeje kubatenguha. Ni byinshi tugiye kugarukaho muri iki gitondo cy'itariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu 2026 hakomeje kumvikana imirwano ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niho tugiye kugaruka ndetse turebe icyakorwa kugira ngo umutekano bigaruke nubwo bigoye. Ibihugu mpuzamahanga cyangwa se ibihugu birenga 20 byamaganye imikorere ya Perezida Ndayishimiye mu buyobozi bw'ubumwe bwa Afurika. Turabigarukaho nabyo. Tuze kugaruka Kinshasa ko yanze kwakira abasirikare bayo barekuwe na FCM 23. Ni cyo nacyo cyatunguranye. Ndetse kandi impaka hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Kabila ushobora gukura uho undi mu by'ukuri, dore ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuga ko uyu Kabila ari umwe mu bagiye batangaza ko Kongo izacikaho ibice cyangwa se izacikamo ibice bibiri. Turagaruka kuri Kapiteni Ndinzabera, inkuru y'ubutwari n'urugamba rwo kugera ku banyamurenge mu misozi murenge FCM 23 kandi yatanze ibisobanuro ku iyimurwa ry'abasirikare bayo muri Rubero ndetse tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye. Mu by'ukuri icyo ngusaba rero no kuba ubu wa mbere kandi ukagenda ubana natwe, ukaba wa mbere ku makuru tugenda tukugezaho kugira ngo dukomeze tubane muri update zitandukanye. Nyemera imbere ko tugaruka mu bice bya Rubero ndetse na Warikare, nyemerera tugaruke muri iki gice mbere ko twerekeza mu mujyi wa Goma. Bivuga ko M23 nayo ishobora gutungwa nikava. Mbere ko twakira mugenzi wacu ku murongo wa telefone, nyemera manze ngusomere iyi update igira iti: mu gihe igikorwa cyo kwimura abasirikare cy'ihuriro rya Alliance Forever du Congo FCM 23 gikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC, iri huriro ryatangaje ko kuva ku itariki ya 23 z'ukwa gatatu no 26 abasirikare bayo bavuye byibura mu bice 12 byo muri teritwari ya Rubero aho abari barafashe mu kwezi kwa kabiri 2025. Bertrand Bisimwa, Vice President wa FCM 23 yabivuze ari igoma ati: twinjire mu nzira y'amahoro twese hamwe, ariko ibi ntibigomba kuba uburyo bumwe bwo kugenga abandi. Twemeye guhagarika intambara kandi ibi bigomba kubahirizwa ku buryo bungana. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubangamira undi. Uyu munsi Kinshasa irimo kwica abasivile kure y'ahantu intambara ibera kandi nta muntu ubyamagana. Abagombaga gushyigikira amahoro barakomeza kuba abanyarugomo. Turasaba ubutabera n'ubwuzuzanye ku mpande zombi. Umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka yashimangiye ko intambwe yo kwimura abasirikare igamije kwirinda amakimbirane no gushyigikira amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'Amajyepfo hakomeje kubera imirwano idahagarara. Nk'uko amategeko y'umutwe wa FCM 23 bigaragaza, uyu mutwe watangiye ibikorwa byo kwigarurira uturere twinshi muri Kivu y'Amajyaruguru mu ntangiriro z'umwaka 2025 mbere yo gusinya amasezerano y'amahoro atandukanye ariko akenshi atubahirizwa. Iyi mirwano rero cyangwa imurwa ry'abasirikare bayo ni kimwe mu bimenyetso by'ubushake bwo gushyigikira gahunda y'amahoro yatangijwe muri 2025 hagati y'impande zihanganye. Gusa
FC23 yasabye ko impande zose zubahiriza amahoro kandi ko ubutabera bukwiye gushyirwa mu bikorwa ku bantu bose bagize uruhare mu guhungabanya amahoro mu karere. Iyi nkuru itanga ishusho yuzuye y'ukuntu FC23 iri kwimura abasirikare bayo mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo guhagarika imikoranire ndetse n'uko amateka y'uyu mutwe agaragaza impinduka mu bikorwa by'intambara no mu mahoro muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bintu bwana munyamakuru bisa naho byongeye kugaragaza isura itandukanye ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu urabona gute? M23 ibivuga ko isaha n'isaha mushaka kumva amakuru ko yavuye mu mujyi wa Goma. Ibintu birashoboka bwana munyamakuru muri iki gitondo cyo kuri igenekerezo. Abadukurikirana mbasaba like ndetse na share mu nshuti zanyu, dukomeze tubane kandi mutwereke urukundo rwinshi. Mu by'ukuri urabona M23 ishobora gutakaza ibice? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane aho mperereye nonanga kuko nahegereye bwana munyamakuru ngo tuvugana ndi mu mujyi wa Goma. Nk'uko bivuze ni umujyi rero wongeye kuramukiramo imirwano bwana munyamakuru, kuko muri kano kanya tuvugana ngira ngo nta gahinge kigeze kabaho. Abaturage bongeye kugarizwa n'ibisasu bigiye bitandukanye byagiye bigabwa mu bice bya Minembwe ndetse no mu tundi duce. Noneho wagera no mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru, imirwano yatangiye isaa 9 za mu gitondo ndetse ikaba yakomeje kugenda igaragaramo imbunda nini ndetse n'intoya. Ngira ngo mu mujyi wa Goma rero muri kano kanya hari kubera imirwano, ngira ngo n'imirwano bwana munyamakuru umuntu utahari reka mvuge gutyo abumva ari ibintu byoroshye, ariko muri aka kanya n'imirwano bwana munyamakuru iri gutuma abaturage bava mu byabo, kuko ubu ngubu tuvugana umumamagaye bwana munyamakuru haraciye iminota mike ibibombe simusiga bigabwe cyane cyane mu bice bitewe n'abaturage, kuko imirwano yakundaga kubera cyane cyane mu bice byegereye Sake. Ariko ubu ngubu tuvugana ingabo za leta zinjiye mu mujyi, hagaragara abacancuro. Ngira ngo aka kanya ndimo nababona abasirikare b'abacancuro bari kuza ku mirongo imbere ku rugamba bwana munyamakuru. Rero aka kanya tuvugana abasirikare ni benshi bakomeje kwinjira mu mujyi wa Goma, cyane cyane harimo abacancuro ndetse n'ingabo za leta. Ubu ngubu tuvugana bikomeje kugenda biba ku ngabo za M23 ndetse bwana munyamakuru ingabo za leta zikaba zatangaje ko uwitwa Sultani Makenga n'ubundi nawe ari ku rutonde rw'abamaze guhitanwa n'ino mirwano, kuko ngo tuvugana bongeye kugaragaza ko uyu mugabo yaba ariciwe muri Minembwe ahabereye ibitero simusiga, cyane cyane bwana munyamakuru ubwo babuzaga izi ngabo kugaba ibitero mu baturage bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi n'undi ibyo ngibyo ntago bagiye babigarukaho cyane ku byo General Sultani Makenga ibihugu hafi ya byose byagiye bimubika, ndetse M23 igahisha amabanga akomeye y'uyu mugabo, bakavuga bati ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa, ntabwo General Sultani Makenga yapfuye. Gusa abantu bagategereza ko agaragara ku rugamba bagaheba. Abantu benshi bari bategereje inama y'ububere mu mujyi wa Goma igaragaza ko ingabo za leta zishobora kuba zarakoze operasiyo yo gushaka kugarura amahoro ndetse no kuba M23 yakwereka leta ko iri kuva mu bice bigiye bitandukanye bya Rubero, ndetse ikaba yararetse ibice 10 byose bikikije iyi Rubero. Abantu benshi bakavuga bati rero kuba M23 bashobora kuba bakomeje kugenda bakora inama, bari bategereje ko babona uwitwa General Sultani Makenga baraheba. Abantu benshi bemeza ko uyu mugabo yaba yarasiwe mu bitero byagabwe muri Rubero. Mwibuke uko Lieutenant Colonel Wingoma ariho yaguye. Abenshi rero bakavuga bati n'uyu mugabo amakuru yagiye amubika inshuro nyinshi. Muri aka kanya rero M23 ikaba yamaze gutangaza amakuru atari meza nyuma yo kuva mu bice bigiye bitandukanye. Benshi makuru cyane hafi bemeza ko uyu mugabo ashobora kuba ari umwe mu bahitanwe n'ibitero bikomeye, bigatuma rero M23 ifatiye ya mbere mw'abantu mwe
n'umwe ikaba yakwemera kuva mu bice bitandukanye bya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse benshi ariho banagaruka bavuga bati ingabo za leta zishobora kuba zarakoze icyo twakwita operation militaire cyangwa se operation ya autodefense yo kumanza kwikiza izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, kandi biri kugerwaho nk'uko abantu benshi babikurikirana, cyane ko bivugwa ko abayobozi bayo ba M23 hafi ya bose bahitanwe. Ibiro bikaba byaha imbaraga zikomeye bamwe mu bakurikiranira hafi iby'uru rugamba, cyane cyane abasesenguzi bemeza ko kuba General Sultan Makenga yarahitanwe, kuba M23 yaratinye kubitangaza, ndetse na Lieutenant Colonel Buringoma nawe akaba yarahitanwe. Ibi byatumye rero M23 abasirikare bayo bamara kwidekara rwose bakavuga ko bavuye mu bice by'ingenzi ku butaka bwa Kongo. Ibi ngibi ndagira ngo ubitugarukireho cyane cyane ko twumvishe ndetse n'abo twakuye utubwira ko mu gace ka Minembwe ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Sake hongeye kumvikana imbunda nini ndetse n'intoya, ndetse abaturage bamwe namwe batangira guhunga. Ibi bitero mu by'ukuri ibintu turefata gute bwana munyamakuru? Yego bwana munyamakuru, ni ibitero n'ubundi by'ingabo za FARDC zifuza gukura izi ngabo za M23 zari zarigize, reka tuvuga ko zigize kasheka mu bwuko, kuko zakomeje kugenda zikubita inshuro FARDC mu minsi yatambutse. Rero muri aka kanya bwana munyamakuru undi bajya bavuga ngo mu kinyarwanda ngo iyo wirukankanye umugabo usiga imbaraga ziri gusubiza inyuma. Ingabo rero za M23 muri aka kanya nibyo biri kugenda bibaho, kuko muri aka kanya ibitero bagabye cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi byaje kubaviramo gusubizwa inyuma, ndetse ngira ngo murabizi neza ko bari kwamburwa ibice bigiye bitandukanye. Ngira ngo muri aka kanya rero tuvugana bwana munyamakuru ndi ku kibuga cy'imirwano, hazindukiye imirwano Sake Goma. Ahangaha rero bwana munyamakuru imirwano yatangiriye hafi mu nkengero za Sake werekeza mu muhanda ujya mu mujyi wa Goma, ariko ngubu tuvugana aka kanya ingabo za M23 zikomeje guhunga urugamba, kuko bwana munyamakuru imirambo ari myinshi. Ngira ngo nagiye mfata amavideo agiye atandukanye nakoherereje, baze guca YouTube cyane cyane ntabwo byemerewe kuba twabishyiraho, baze guca inbox rero ubereke aya mavideo bwana munyamakuru. Ni amavideo buri umwe wese, ni amavideo yaje guca impaka cyane cyane ku bashidikanya ibiri kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndakubwiza ukuri ko ingabo za M23 muri aka kanya bamwe bakomeje gucika amaboko, abandi bacitse amaguru. Ngira ngo rero naguhaye amavideo wagiye agaragaza abana batujuje imyaka y'ubukure bapfiriye ku rugamba bari mu gisirikare cy'ingabo za M23. Rero abaturage benshi hano mu mujyi wa Goma bazindutse n'ubundi bamagana ibikorwa by'izi ngabo, kuko abana babo bakomeje kugenda bagwa ku rugamba, ndetse muri aka kanya ingabo za M23 nazo zikaba zikomeje kugenda zitakaza, ikavuga gutyo, kuko ubu tuvugana bwana munyamakuru ngira ngo ubwo nakwakoraga ku murongo wa telefone hari imodoka zigera muri 18 za gisirikare zari zifashe urugendo zerekeje hafi y'ikibuga cy'imirwano, cyane cyane ndavuga ingabo za M23 zari zigabye ibitero, ariko baje kuraswa na drone bwana munyamakuru. Ngira ngo uyu munsi ndetse no muri iki gitondo ingabo za M23 nibwo zitakaje abasirikare benshi, dore ko bari bivanze n'abatwirwaneho. Rero bakaba bamaze gukubitwa inshuro, bakaba bamaze kwamburwa ibice by'ingenzi bigize umujyi wa Goma. Buri muri aka kanya bwana munyamakuru harabarurwa abasirikare 240 bamaze gupfira mu gitero kibereye cyane cyane hafi y'umujyi wa Sake werekeza mu mujyi wa Goma, ahari haje no kugabwa ibitero berekeza ahari ibirindiro by'ingabo za FARDC bwana munyamakuru.
Yego, abantu benshi nabo bavuga bati mu by'ukuri ibikomeje kubera ku butaka bwa leta ya repubulika ya demokarasi ya kongo bisa n'amahano. Abenshi bavuga ko abantu benshi bakomeje kugaragaza ko urugamba rwongeye gufata indi ntera. Biravugwa ko FARDC yakiriye abasoda 225 bamanitse amaboko b'ingabo za M23. Ibi byo urabivuga ko iki mbere y'uko ndagira ngo usigare ubimbwira kugira ngo dukomeze mu minota iri mbembe nasoma indi nkuru ubundi dukomeze. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo ingabo za M23 nk'uko nabivuze ziwe n'urupfa gusenya muri iki gitondo. Ni igitondo kibaye kibi ku ngabo za M23 kuko abari gufatwa ni benshi, kuko ngubu tuvugana bamaze kugotwa bwana munyamakuru n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo zigiye zitandukanye z'abacancuro bongeye kugaragara ku mirongo imbere ku rugamba. Muri aka kanya rero tuvugana ubu ngubu ndimo ndazibona ingabo za FARDC zikomeje kujya ku mirongo imbere zerekeje mu mujyi wa Goma. Imbunda nini ndetse n'intoya bikomeje gutambutswa bijyana ku kibuga cy'imirwano. Ngira ngo bwana munyamakuru, kuva mu rukerera nta muturage n'umwe wagize ubwisanzure wongeye kugaragara cyane cyane mu nzu zabo. Abatarangwa gusa benshi bo bamaze kuva mu mujyi wa Goma nyuma yuko hagaragaye ko hagiye kuba ibitero simusiga. Ibitero byabaye impuruza rero mu minsi yatambutse. Ngira ngo bwana munyamakuru hagiye hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye. Indege zagiye zisura kino kirere, ubwo ndavuga indege za FARDC, ndetse izi ndege zikomeje kugenda zinabafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye. Zakomeje kuzenguruka rero umujyi wa Goma. Rero muri aka kanya bakaba bazindutse kugaba ibitero n'ubundi bikomeje kugenda bishyira habi izi ngabo za M23 kuko ubu ngubu tuvugana kano kanya izi ngabo zimaze gutakaza ibice by'ingenzi bigize umujyi wa Goma, ndetse abenshi bamaze gufatwa mbere kuko bwana munyamakuru n'ubwo tuvugana imirambo irakiyongera ku ruhande rw'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma. Rero hari kugaragara ibimodoka by'intambara byo ku ruhande rw'ingabo za M23 byatwitswe, n'ibimbunda nini ndetse n'intoya zakomeje kugenda zifatwa cyane cyane ubwo basiraga intwaro hasi bakiruka bakerekeza hafi y'umupaka wa Rubavu. Ibi rero bwana munyamakuru byanteye impungenge yo kuba nahamagara mugenzi wanjye uri ku mupaka wa Rubavu kugira ngo abe yambwira uko biyumva cyane cyane ku mirwano iri kubera mu mujyi wa Goma, dore ko iyi mirwano n'ubundi yegereje hafi y'umupaka aho ingabo ziri kongera za M23 kuko ibisasu bikomeje kubakurikirana no mu bice bigiye bitandukanye bakomeje kugenda bahungiramo. Rero icyiza bwana munyamakuru ni uko izi ngabo zava mu bice bigiye bitandukanye mu mahoro zikabakenzaho ibiganiro, kuko ngo tuvugana mugenzi wanjye nawe yambwiye ko ibiri kubera mu mujyi wa Goma cyane cyane hafi y'ikibuga cy'indege n'ubundi ibi bitero biri kugenda bigira ingaruka hafi y'umupaka, kuko ubu ngubu tuvugana bwana munyamakuru amaze kunyandikira ambwira ko ibitero byagabwe cyane cyane hafi y'ikibuga cy'indege ndetse bigikomeje muri aka kanya. Urusasu rw'umurengera rwaguye ku butaka bw'u Rwanda, ndetse urwo rusasu gusa ntawe rwangije kuko rwaguye hafi y'umupaka, hafi y'ibihugu byombi. Urumva ko rero n'ubundi ibi bikorwa impungenge ni nyinshi ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ibi bisasu bikomeje kugenda biraswa. Ubundi ibisasu byashegesha abaturage bo abakongomani muri rusange bo bamaze kuba biyakira kuko ibikorwa biri kugenda bakorerwa. Imirwano n'ubundi ikomeje kugenda ibashyira habi kuko abaturage benshi bamaze kuba bidekara cyangwa se bamaze kuba bereka leta ko ibyabo byakomeje kugenda binyagwa. Rero leta muri aka kanya ikaba ikomeje gutanga ihumure bwana munyamakuru, nacyo umuntu umwe wese yakwishimira kuko muri kano kanya ingabo za leta zikomeje akazi katoroshye ko gufasha abaturage bakomeje kugenda batukira cyane cyane muri ino mirongo y'imbere ku rugamba, kuko ngubu tuvugana abaturage bariganje ni benshi mu mihanda berekeza mu duce twa Sake ahari ingabo za FARDC. Rero mu mujyi wa Goma muri aka kanya ibikorwa by'ubucuruzi birafunze, ndetse n'ibindi bigenda bitandukanye, urujya n'uruza, imodoka zitwara abagenzi ndetse n'imodoka
z'abaturage nta n'imwe iri kugenda, ahubwo mu muhanda hari kugaragara abasirikare benshi ba FARDC ya Burundi ndetse n'intwaro zikomeje kuzanwa mu mujyi wa Goma. Ibyo rero bwana munyamakuru ahangaha ndababwiye ko ibitero simusiga byazindutse n'ubundi byasize hatwitswe inzu ndetse na sitasiyo yongeye kuba yaturika nyuma y'uko haguye urusasu rw'ingabo za M23 bari baragerageje kurasa mu birindiro by'ingabo za FARDC. Rero muri aka kanya n'ubundi reka mbajyane mu mujyi wa Uvira. Bwana munyamakuru, buri umwe wese akeneye kumenya mu mujyi wa Uvira uko haramutse nyuma y'imirwano imaze iminsi, kandi mu by'ukuri kano gace k'umujyi wa Uvira ari agace kagiye kagaragaramo ibikorwa byiza, ibikorwa byo kuba ikiremwamuntu cyarahabwa agaciro ndetse baranakumiriye izi ngabo za M23. Ariko ubu muri aka kanya mu mujyi wa Uvira, mu nkengero z'uyu mujyi hongeye kugaragara ibitero byateye impungenge abaturage, kuko ibitero byazindutse biba bikomeje gushyira habe izi ngabo za M23 ndetse n'ingabo za leta, zikaba zongeye umunsi kuba zitakaza abasirikare bagera muri 4 bamaze kwicirwa hafi y'umupaka, cyane cyane ubwo umupaka mvuze ni ku rugabano rwa Uvira ndetse n'ibice biri kuberamo imirwano hafi y'ikibaya cya Rusizi. Aha rero ibi bitero by'ingabo za M23 ngo bigamije gukura cyane cyane abaturage mu mujyi wa Uvira. Benshi rero bavuga ko izi ngabo n'ubundi zikomeje kubangamira abaturage, bakomeje kugenda n'ubundi bagaragaza impungenge zabo ku mutekano uri kugenda uhungabanwa n'izi ngabo. ngira ngo rero mu mujyi wa Uvira mu bice bitari kuberamo imirwano hari imyigaragambyo yanazindutse, ndetse abaturage benshi bafite ibibandirori byanditseho ko bamaganye umutwe wa M23, kuko bwana munyamakuru wakomeje kugenda ugaragaza ko ubangamira abaturage. Noneho wajya mu mujyi wa Uvira, umujyi wari umaze iminsi utuje utekanye ndetse abaturage barayakiriye. Rero kumva ko rero bwana munyamakuru izi ngabo zongeye kubagaba ibitero, kandi mu by'ukuri bo bari batangiye kwiteza imbere, kuko ngo tuvugana kuva imipaka y'u Burundi yakugururwa nta gikorwa n'ikintu kimwe kigeze cyongera kugaragara cyo kuba hasenywa iterambere ry'abaturage. Rero muri aka kanya bwana munyamakuru ibitwaro by'umurengera by'ingabo za M23 bikomeje koherezwa mu mujyi wa Uvira, haje kuvamo kimwe nanone bwana munyamakuru kigwa mu gihugu cy'u Burundi. Urumva ko rero niyo mpamvu ubwoba ni bwinshi, yaba mu gihugu cy'u Rwanda hafi y'umupaka wa Rubavu ndetse no mu mujyi wa Uvira, mu duce tugiye dutandukanye hafi rero yari kubera imirwano. N'ubundi urumva ko yaba Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugarizwa n'iyi ntambara. Niyo mpamvu abantu benshi bakomeza kuvuga ko ino ntambara ishobora kuza kuba iy'akarere bwana munyamakuru. Bwana munyamakuru, ngira ngo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara aka kanya tuvugana nta kiri update nanone zivuye mu gice cyegereye Burundi, igice cyongeye kugaragaramo imirwano. Rero muri aka kanya ingabo za M23 nanone zirongeye zipfushije rero abasirikare ba Podeti. Fashe bwana munyamakuru nuko abasirikare barenga 18 bamaze kuba bitaba Imana, barashwe n'ingabo z'u Burundi, ndetse ubwo bageragezaga kwinjira mu mujyi wa Uvira rwagati kugira ngo basahure. Ngira ngo mureze neza ko nyuma y'uko ibirombe by'amabuye byagiye bigaragaza ko byamaze gufatwa, rero ingabo za M23 zikomeje kugenda zigaragaza ubusahuzi ndetse no kuba imirwanire yabo ikomeje kugenda ibangamira cyane cyane abaturage. Bakomeje kurwana mu bice birimo abaturage, ibice birimo amasoko agiye atandukanye kugira ngo babone ko basahura. Nibyo rero bisigaye bigaragara hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, nawe icyitwa inzira z'imirwano zo izi ngabo zamaze gukubitwa inshuro. Ngira ngo amavideo amwe n'amwe nagiye nyakoherereza ingabo nyinshi zamaze gushyira hasi impuzankano ndetse zikivanga n'abaturage, bakaba bakomeje guhunga runo rugamba. Urumva ko rero izi ngabo n'ubundi zikomeje kugenda zidohoka ndetse
zigaragaza gutsindwa runo rugamba byoroshye. Rero n'ubundi bikomeje kubashyira ku iherezo ryo gutsindwa, kuko ngubu tuvugana izi ngabo zikomeje gufatwa bugwate, reka mvuge gutyo, kuko ingabo nyinshi zagiye zifatirwa muri Minembwe, ndetse no mu ijoro ryashize ngira ngo habarurwaga abasirikare bagera muri 92 bafatiwe mu misozi ya Makobora. Urumva ko rero izi ngabo n'ubundi mu duce tugiye dutandukanye bakomeje gukubitwa inshuro, yaba Nyiragongo, Sake ndetse no mu mujyi wa Bukavu. Aho hose rero hakomeje gufatwa imbohe nyinshi, ngira ngo nabo bakomeje kugenda bishyikiriza izi ngabo za leta, bakomeje kugenda biyongera. Ingabo za M23 zikomeje kugenda ziyongera ku rugamba, ndetse zigaragaza gutsindwa, nyinshi zijya ku mirongo y'imbere ku ruhande rwa FARDC, kuko bamaze kubona ko ibyo barwanira ndetse n'abaturage bari baraje ishinga zino ngabo zamaze guhomba. Rero kamuge gutyo, ubwo zaburaga amabuye y'agaciro zigatakaza abasirikare bagiye batandukanye, kuko ubu ngubu tuvugana bwana munyamakuru, ingabo za M23 abayobozi babo aho bava bakagera bakomeje gukubitwa inshuro, ndetse bakomeje kugenda bicirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi rero n'ubundi bikomeje kubashyira habi, ibi bikorwa n'ubundi bakomeje kugenda bakora. Muri aka kanya tuvugana, urugo rwa General Sultan Makenga rwararimbuwe, wareba urugo rwa General Wiringoma narwo rwamaze kugabwaho ibitero, ndetse batitaye ko yaba yaragiye cyangwa se arabavuyemo yava mu ngabo za M23. Ubu rero tuvugana rero, umuntu umwe wese yibaza ibanga ingabo za FARDC ziri gukoresha. Ngira ngo rubwana munyamakuru, ingabo za FARDC muri aka kanya ibanga ziri gukoresha nuko umugabo wakomeje kugenda agaragaza ko buri kimwe cyose cy'ingabo za M23 akize, akomeje gushyiramo imbaraga. Rero nta wundi wo nguwo ukomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ukomeje kugenda akubita inshuro ingabo za M23, ndetse akaba ari kugenda yigarura uduce atarwanye. uwo na wundi ni umugabo uri guca hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, agafata umuhe cyangwa se bwana munyamakuru, haravunwa imihehe ibiri, kubera ko uyu mugabo rwose akomeje kugenda agaragaza ibikorwa byiza mu baturage, kuko ngo tuvugana aho ari guca abaturage bari kurambura ibitenge, kuko akomeje akazi katoroshye, kuko ni umwe mu bagabo bari gutuma ingabo za M23 zirekura ibice zitarwanye, nubwo imirwano itari kugenda ihwemwa kuba igaragara mu bice bigiye bitandukanye. Ubu rero mu mujyi wa Goma muri aka kanya imirwano irakomeje, abaturage bo bamaze guhunga hafi ya bose, ngira ngo n'abasigaye n'imbarwa nk'abari bafite amatungo ndetse n'ibindi. Muri aka kanya rero ubu ngubu ubwo imirwano n'ubundi ikomeje kugenda igaragaza ko izi ngabo ziri gutsindwa urugamba mu mujyi wa Goma. ubu ngubu tuvugana n'ubundi ibice bigize n'umujyi, ibice binini harimo n'ikibuga cy'indege cyari cyarishimwe cyangwa se cyari cyaravuguruwe n'ingabo za M23. aka kanya ni ikigo rero kiri kugaragaramo umuriro udasanzwe, ibisasu bidasanzwe bikomeje kugenda byisukiranya muri uno mujyi wa Goma. ubu rero tuvugana igice kinini cy'umujyi wa Goma kikaba kiri kugenzurwa n'ingabo za FARDC, kuko ndimo ndazibona ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndimo ndazibona aho ziri kwerekeza cyane cyane mu bice bigiye bitandukanye, kuko ubu ngubu hari gutambuka amakamyo menshi akomeje kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba atwaye ingabo zigiye zitandukanye. ngira ngo rero ni nako abaturage benshi bakomeje kugenda bahumurizwa, cyane cyane benshi bakomeje kwibaza bati se iyi mirwano n'ubundi ikomeje kugenda igaragara mu bice bigiye bitandukanye, ibice n'ubundi bituwe n'abaturage, kuko inzu zo zimaze gusenywa hano mu mujyi wa Goma zikomeje kugenda ziba nyinshi. rero muri aka kanya mu mujyi wa Goma aho umerereye, ngira ngo bwana munyamakuru, muri aka kanya mu mujyi wa Goma hari kugaragara n'ubundi isura itari nziza, isura yerekana ko imirwano iraza kuba ikomeza ku mpande zo mu bw'ingabo za M23 zamaze gucika intege. ngira ngo rero kuva mu ijoro ryashize kugera mu rukerera n'ubundi ingabo za M23 zo zakomeje gukomeza kunga urugamba, kuko iyo urebye ubwisanzure ingabo za FARDC ziri kugenda zigaragaza muri uno mujyi, biragaragara ko biraza kujya mu masaha
ya nimugoroba n'ubundi izi ngabo za leta zimaze kuba zafata ibice bigiye bitandukanye. Ngira ngo rero muri aka kanya n'ubundi ibitwaro byo biracyaza, buri umwe wese yakwibaza ngo ishusho ihari ni iyihe. Muri aka kanya ibitwaro biri kwinjira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragaza ko hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo imirwano ihari, kuko iki biri kubigaragaza n'imbunda zesitaye hafi y'umujyi wa Goma z'u Burundi, ndetse hongeye no kugaragara abacancuro benshi bakomeje kuza ku mirongo y'imbere. Ibi rero n'ubundi biri gukorwa nyuma y'uko ingabo za M23 nazo zitangaje ko zungutse ingabo nyinshi zije kuba zarwana cyane cyane mu mujyi wa Goma, kuko uyu ni umujyi batifuza gutakaza hamwe n'umujyi wa Bukavu, ariko muri aka kanya bikomeje kugorana bwana munyamakuru. Abantu benshi n'undi bibazaga ati ese M23 gutakaza ibice by'ingenzi byashyira kuyihe iturufu cyangwa se kuyihe mari, byose turagenda tubigarukaho mu nkuru zacu zitaha. Reka ngushimire cyane bwana munyamakuru. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru, ngira ngo ngiye kujya ahabereye isanganya bwana munyamakuru, sinagenda ntabivuze. Ahantu haturikirijwe rero imodoka z'ingabo za M23 ubwo zatangazaga ko zungutse ingabo nshya, ngira ngo mu mujyi wa Goma drone yakomeje kuba drone ikomeje gukora akazi katoroshye. Rero ngaha ngiye kwerekeza ahavugwa ko rero bwana munyamakuru n'ubundi izi ngabo zatakarije abasirikare benshi na n'ubu tutaramenya umubare. Havugwa ko rero hajyemo n'abajenerali bagiye batandukanye ku ruhande rw'izi ngabo bwana munyamakuru. Ndagushimiye cyane, ubwo amakuru yacu nakagaruka mu minota iri imbere. Yego urakoze cyane bwana munyamakuru.